Alo, vho ṱanganedziwa kha MNT TV, Metse nga Tshivenda TV. Namusi ri ḓo vha ri tshi khou ita Factorise grade 9 and grade 10. Zwi ndeme nga maanḓa uri ni if vha tshi kha grade 11 or grade 12 mara vha tshi pfha uri Factorise ya vha thithisa, namusi vha ḓe vha vhe hafhanoni vha vhe vha tshi khou vhona uri Factorise i shumiswa hani. Factorise ri khou ita zwithu zwine zwa vhidzwa upfhi Factorise kha heḽi ḓuvha ḽa ṋamusi. Factorise tshithu tsha u tou thoma tshine ra tea u tshi ḓivha ndi tshaka dza Factorise. So uri ndo hangwa u ḓi amba nṋe nga madzina ndi pfhi Dr. Lukoko, ndi ḓo vha ndi tshi khou vha lafha kha vhulwadze ha metse vhune vha vha naho. Factorise tshithu tsha ndeme ndi u thoma ngo ḓivha uri ni tshaka dza Factorise ndi dzifhio. Zwi thusa na uri ni musi vha tshi vho ḓivha tshaka dza Factorise uri ndi dzifhio, vha konaha u kona u dzi ṱalusa musi vha tshi vhona mbalo yo sethiwa yo pfhi Factorise. Nga u tou i lavhelesa fhedzi vha a kona u vhona uri ni heyi ndi mufuda ufhio ufhio, ndi zwi amba uri ndi ḓo tea u i shumisa hani. Number one, ri na zwithu zwine zwa vhidzwa upfhi common factor kha Factorise. Common factor, songo vhilahelesa nga spelling. Common factor, common factor heḽi ipfhi common kha vhane kha musi vha pfhesesa nyana holu luambo lwa luisimane. Common i khou tou amba uri hezwo zwithu zwi a elana kana zwi a fana. Zwi amba uri heyo Factorise ri vhona kana ri ṱalusa nga zwithu zwine zwa vha uri zwi khou yelana kana zwi khou fana. Zwi amba uri na musi ri tshi thoma u i shuma, ri thoma u i shuma ro tsheka zwezwo. Kha ndi ḓise tsumbo ya mbalo ine ya vha na zwithu zwine zwa khou fana. Kha ri soko ri vho fhiwa 2x minus 6x squared, kana ndi zwithu thoma nga heyi ino vhonala i tshi nga i nga vha kanganyisa. Kha ndi ri vho fhiwa ab plus cb hapfi Factorise. Zwi amba uri tshithu tshine ra khou thoma u tsheka tshone ndi uri ni fhaḽa fhethu hu na zwithu zwine zwa khou fana na. Yes, ri na b na b zwine zwa vha uri ni dzi khou fana. Zwi amba uri ngauri b dzi khou fana ri mbo ḓi dzhia nthihi ya kha dzine dza khou fana ra vhea nnḓa ha brackets, ra dzhia dzi sa fani ra dzi vhea nga ngomu ha brackets, ha vha hu hone u Factorise hashu. Ro bvisela nnḓa ine ya vha uri ni i common kha expression dzoṱhe. Expression number one ri na b, expression number two, sorry, term number one ri na b, term number two ri na b. Therefore hetshiḽa expression tshashu ri nga tshi ṅwalula nga nḓila ntswa ine ra vha uri ndi ro bvisela b nnḓa ra ṱanganyisa a na c nga ngomu ha brackets. Zwino kha ri vhuye kha heinoni 2x minus 6x squared. Kha 6 hu na 2 na zwo vha zwi khou amba uri zwi common hezwo zwithu zwivhili. Zwi common hezwo zwithu zwivhili ngauri 6 factors dzayo is 1 and 6 and 2 and 3 and heiḽani ndi 2. Zwo vha zwi khou tou amba fhedzi uri ni two i common. X and x nayo i hone hoṱhe, zwo vha zwi tshi khou tou amba uri nayo i common. Nga u angaredza 2x i common ngauri i hone kha 6x.
hafhaḽani ri a wana 2x. Zwavha zwi khou tou amba uri ri nga bvisela 2x nga nnḓa hezwiḽa zwithu zwi ri vhuisa hafhaḽa murahu. 2x times 1 is 2x. 2x times negative 3x is negative 6x squared. Ri vha ro factorizer ro cheka uri zwithu zwi common. Zwino kha ri pfukele kha ya vhuvhili ine ya vha uri ni ndi different of two squares. Different of two squares. A squared, ndi squared tshatshu tsho thoma, plus b squared, ha vha hu no ri ni ri na a squared na b squared, ri na squared zwivhili kha expression tshithihi, hapfi factorize. Zwa vha zwi khou tou amba uri ni ndi different of two squares nga ṅwambo wa uri ni ri na 2 squared kha one expression. Mbuso yavha ya uri ri shumisa hani zwino heiḽa mbalo yashu. Zwine ra ita zwone kha heiḽa mbalo ri na a na a, ri na b na b, plus plus. As simple as that. The only different of two squares ndi nḓila ine ra shumisa yone different of two squares yashu. Then ri pfukele kha ya vhuraru ine ya vha grouping pairs. Ra fhiwa mbalo ine ya vha uri it's 7x plus 14y plus bx plus 2by. Grouping zwi khou tou amba fhedzi uri ri khou vhea zwino fana nga tshazwo, zwino fana nga tshazwo tsini na tsini, ndi hone hu tshi pfhi ri khou grouper. 7x and bx zwi a yelana, 14y and 2by nazwo zwi a yelana. Zwi amba uri arali ri tshi khou grouper i ḓo vha 7x plus bx plus 14y plus 2by. Zwino ngori ro no fhedza u gurupa ra ya ra tsheka uri hu na zwithu zwine zwa vha uri zwi common na. Yes, ro gurupiswa nga ṅwambo wa vhona vhukhomhono ha zwithu. Zwi amba uri ni zwi re common hafhaḽani it's x into 7 plus b plus 7 plus 2y into 7 plus b. 2 and y and 2 and y i hone hangeno and i hone hangeno. That's why ro ḓa ra vhea 2y nga nnḓa ra ri 7 plus b. Now 7 plus b and 7 plus b dzi common habe, zwi amba uri x plus 2y ra dzhia common nthihi ine ya vha 7 plus b, ra vha ro fhedza mbalo yashu.
ra pfukela kha ino tevhela ine yavha number D. Hafha ri vha ri tshi khou shumana na quadratic trinomial. Ra fhiwa mbalo kha heiḽani x squared plus 5x plus 6 hapfi kha ri factorize. Zwino kha heinoni ya trinomial ri thoma u shuma hangeno kha heyi mbalo i sinaho letter i vhidzwa u pfhi ndi ḓo ḽi amba dzina ḽa hone ḽo fhufha. Ri thoma hanefhaḽa, zwine ra thoma ngo ita zwone ndi u thoma ngo ṱoḓa dzi factors dza heyi mbalo ine ya vha uri a i na letter. Letter ndi khou amba A to Z. Factors of 6 ndi 1 na 6 ndi 2 na 3. Ra cheka uri kha hedzi factors dza 6 hu na dziṅwe dzine ri tshi dzi ṱanganyisa kana ri tshi dzi ṱusa dzi a ri vhuisela mbalo i re vhukati na. Ra wana uri is 2 and 3. 2 times 3 is equals to 6, but 2 plus 3 is equals to 5. Zwi amba uri ri khou shumisa hedzinoni factors u shuma ngadzo hafhaḽani. Ra vula brackets, ra vula brackets. X squared, it's x and x. Factors dza ra dzi wana ndi 3 na 2 plus and plus. Keiḽa ya vha yo fhela. So ri khou ḓa kha yo fhedzisa ine ya vha different of 2 cubes. A cube plus B cube. Heyi ri tshi shuma ri thoma ngo bvisa A plus B yashu ra zwi vhea hafhaḽani. Ri tshi ḓa nga ngeno zwi amba uri arali ro bvisa A nthihi ri salelwa nga A squared minus, ndi uri arali ni hafha saini i plus hafhanoni tshiga tsho thoma tshi tea u vha minus. Arali hafhanoni saini i minus tshiga tsho thoma zwi amba uri tshi ḓo vha mini plus. Ro bvisa A nthihi ra bvisa B nthihi ra salelwa nga A squared na mini na B squared. Hedzinoni dza ya vhukati hafhanoni ri ḓa ra timesa A and B, ri timesa dzi base, ri timesa dzi base. Zwi amba uri ni i ḓo vha mini AB, 2AB. U swika zwa zwino arali ndi soko to khakha u tou nga ri Factorise ya ḓuvha ḽa ṋamusi i ḓo vha swika magumoni. Ri ḓo thoma na u shumana dzimbudziso kha video i tevhelaho.